helai hianin hockey khel munam tak mai ka hmuwa ton hnai mi ni tura ka ngaya a chan chu a capsona hian Mizorama hockey ngai hlutna khuwa kumsang khazakua songa pakhata tangin ro kholna dian tak a awm ani ngot lo chuan kumtin hockey tournament nei zia na thin bak tong khuwa hockey tournament khel mek ani heti khopa hockey ngai san na khuwa ni si tun thlenga hockey ground mu malpo nei lo an lo lom hi thu nei tu talam hian ngai poi mo sila awa thadon em tin kan sport minister an men sona ton tu ma hen minute second som thum la kan kan play patang pui mi le mai ka ko om jok chu ko men a hian ka han chia kwala chu ta chuanin entin tin ngen comment kan ti chuan minister office a chu soi pui jok la fb post chu lem mai social media post vak om ziam lo ti hi atam ang ren khop mai na te po kan sport minister zom takhina khoi phak tu kan ngai sin office kal khang lo hian social media mi mang thiam ze rangu kan sport minister zom takan mention ver khoi mangai ten ron tia nang ma ni pon office lama chuanin lo zu hmula midang ti tu ka tia olsom tu ka post kol mai chu ti kha ten ron tia adi khop mai mna phone like khan social media to post dak hian in om zi om vak lawa achan chu mna phone like kan te lo thei lawa zpm ma che so ka so mna fan ni mewa na tho chia te le ti vel social media post dak kha om zi om lu tuk lo ni ama ko chu ton so ka chuanin kha pai bawon tum ning ka he thu ngai thlai la na tho che chung chang bi ka khan podu om hen thu lom tak mai ron se ya chu chu ngai ni kan ti chuan chu kalpa na thalo velo in bure reng chu a video la ti viral zero ti mual po zero ti chuan a department concern in action ala zela so he ka sarkar thar kaldan tur hi ani he tiang hun he kan long ole ka comment de la kha chu ka tilonga zpm so ka chun social media kan thil po sian om zi kan nei choni he na thalo bi kan ya na thalo kha lo po tunanga kan muang chi te social media an han post da hi om zi om don in ka ring ke chuan om zi omang ku chu ka be sei ni a chan chu tun ma do chon office a kal ta chu soi pyo ta chu social media the dak hi in ti mol phone anga ngai tlat social media post hit mi tha chena anga ngai tlat hi kan ta mani ama ko chu zpm so ka he chuan in social media hin hmang tang ka ya khoila ya nge na bulton ngai na lai mun om khoila ya nge na chede te tin khoila ya nge tampui ngai te om ti hi vakal kuala office a dong hun kan nga avek chuan in entika ma ama mo tak tak te hian office hian thleng phalo don lo office on thleng phalo hin tam lu ama ko social media hin olsam takin tunge mamowa tunge tampui ngai to tenge na chia thoka to tenge na tha tok ti hi olsam takin office thleng phalo pona an mu thein tu wang eneng an han lan ti thein mun khan ni ta wangin social media ham tang kai piang hi kan la wa nei zel lo ni na langa tun lai apon ne social media post hi inti mol phone kham kham ngai tlat te social media thil kam post hi official lo ya wangai tlat te dot thu len dak na le in chi ka thena mun ngai tlat te kan tam chu ti lai ko chuanin social media min an man tang kai ko chuan tang kai takin an mang the ni chu wang chuan he po hi office a min do lo lom office a kan kal ko se tin kan sport minister hena ngai sak tlat lo ni ko chuanin nekina hetiang a pholanga kan sport minister ani hi mole hi chungai venangai ni hi ti thei sport minister ha mi pui chong kan thlang lai mai don ani chulai jok chu om ji lai jok sunia office han kala han dora ti veka hi thil ha sal tu kani social media hi man tang kai zerang wa ma pu do nge pon ha che den ha tha chung changa me tin te hi endik tu kan ni to don na thalo le thil fel lo om chuan ni kon post da kon ti viral zero kan benga thaina kan hu ni chon action kan la zerang ti khane office to na chief minister office ka don la han hungo don tina in mutorin.me za thum chuang le son man ti khamo so e khom na huna se to kha zan hi za thum chuang le son oma han ho vering ta ha sal tu ama ko social media ga han post sa youtube pa te facebook aten han post sa ti chuan in an nuai na thok tan an lo mon lo ko mo he malak ha la ngai ni te man la mai ni ol som lu to ni chu wang chuan he bak tong kho po hi he ton nai ami ni tu ka nga ya mani lo ka nimina amani nimin pe nga mani ko su ka
tin khwa su vem ka khalawa ti khana dia khop maya he tiang hi ni chuan kan sport minister hin ma lang hal khom lo ni pon social media the dak na hi chu abenga verang a he ve rang karin tu chu ka be sei ta ni chu mi be sei wa kon tin non ve pok ani an tlo ni hi kong kholu tuk khit yang khu te po khena kena jong kan langa yang kan la da thang so ka tha kan nei chho zel chuan kong kholu tuk te om to lawang mam vek tu ate po nga yang o kha ka kon tilang ve mai ni kha da play tang ka da chu wang chuanin kha ka kon cha ka comment hi kan sia le lek te yang nong ni chuanin mu phalo mai thei ma ko chu thei dan da ni kan sia nga ngai thlu twal hian kan sot pui dan tu ngai to te la ngai bo ji sa ka pui mo hle bo ka ni te minister office a sei pui mai la ti ve khu ka chiang to la nga no man te zo ani ya an ground ne ang to ka lung oi ta kan khela thamai lom ni ten kon tia than khat ngai dan chu mak the khop mai pu ba da chu mu pu ba ta kha chu mu se football field tiat phul le ma pha le nge yang ti te under 16 am zo am ai oin kan local vet photo a football lampang po uncle vet ho football khel ho chu thone uncle big line eni chu ga ring uncle big apoi sakal le lo mandon tu ang point ang rang sia mizoram ho ka khwe tu te hian na satakin an lo e got ta thin alo ni nge mo ni do ni mizoram ma ho kin ma son thei don chan pakhat ani a hian mizoram mi puite kan ngai lo tok lo wang te po thu khan lo ni ta se mizoram ho ke khwe tu te hian an e na se em wang pakhat ni ti thom te om ta zeu bok e hi chu sensitive chhovyo mai ang te po hi fin via so zel te po thae ho ke hi mi zo khel tu chi takani sin mo le ten kon tia ek ya avok lal len lai khan sei tu lom sum ti ching pen tu kon zon na sate kan kan minister te kan men son ngam to mai ne ro pui vi anga lang ni lo ma se alo mo mani mi pui tan anin hong ti hi chiang hei takhine ka soi ni tun ma lama kan minister te men son ni mo a han ti hi kan ti ngai lem lo ti ponom ziom chong lo be se na kan nei lo tun ha e ko chun be se na nei takin kan omani in khel chen lo hian fe jok sen ho sama zo kang ten kon tia an ngai thu ti po an lo phalo ni theya khel lo na chen po ka kha tho lo lung len thlak le ma ya ti ten kon omani hockey hi mi zo te game to tik tak an in ka khia hei san le chak pup ngai lu to ani dawa Indian World Cup khel phak na game pakhat ani ba ka thlensan na game ani ti hi khina mi zo te World Cup khel phak na tu game chi tak an in ka khia ti vel ten ni e basketball te kan tu view nang mizo patan chom basketball te hi thlen thui ha deuh mai theini mizo pa kan lo lian so ve zel nangin mizo pa na lian la me kan ti khan ham danga chuanin a pa ngai khan lo ni vel zel sia chu wang chuan kan nam mil deuh game te po hi concentrate chu ngai khop mai theini an kha zo kang chu kan lo thliau zelang